رادیو دنگی گل دنگی آزاد و زلال دنگی هری خوش دنگی ویا جبرنامه کلین هنری امثلا و حسکرین خوش بو همو گهداران ریدکن باشور باکور روش آوا روش هلات دروی ولاد گریلا و چین آزاد همو گرتین آزادیه لهر طاقه لهر باجارکی همو کسی که مگهدار دکن امثلا و حسکرین خوش وانا ریدکن بله گهدارن هجا براستیجی ام ده برنامه کی دن برنامه کلین هنری به میوان کی دن امی برنامه خو بردام بکن و به رنگی صحبت کی خوش به میوان خو را دوباره امی بردام بکن بله میوان ما ایرو یه خلکه هنرمند محمد عمریه محمد عمری جباجار دربسیه بله ما مستعد بخیر هاتی برنامه کلین هنری صاحب ما مستعد خودی خیر ابتدای خودش و راضی بیارب ما مستعد بری هر تشتی جباجار دربسیه ام هنه کی تناس بکن گهدار ما بلا تناس بکن جباجار دربسیه و گاوه چکار و خباتان دمشینه و توک کسایت که دکار هنری داد تخوادی بینه و توی کاری دکه ام هنه کی وصا تناس بکن بله دست که چه حمیل مگهدار دکه اسلاو و ریز جوان تف داره از تیم ناسکرین به ناوی محمد عمری و باوی میجی اوجی هنرمنده رمضان نجم عمری تیم ناسکرین زبینم سرخوا مجیانا خود دسپیکه لدربیسی جان دکر الفر مدی باوی مولو مثلا جوین چید بون دستران جوینا دنگ بیجا چید بو اجی ناوان درو نشتم مجولو بدلکی شواد خواست اجی ناوان درو نیم اجی وکوان بستریم مدی جی حوالی من دوست مد گو دنگی تجی خوشو مدی يعني تشجعش حوالي موان شبو مدير أسد السرين شخوي شاغيجي جيانا ما باش در باز بو اجا اس سافري مشوم لبناني مسراني خو شكرن تقريبا 10 سراني مهنه يك جناوان عربي جي هي وقود بيجنجي سراني نهجي شنحب اوجي مجاهز كرنه وهيدي بيشكتن تشد ب وقود بيجن يعني تفيد درباره دو تبردوام دكي تناراوستي نولو بله ولی براستیجی ایرو میوان مد همان دامه دا کره هنرمند می مزن ایکوش باجار دربیسیه رمضان نجم عمریه براستیجی ام دوی برنامه دا هم سلاوی خوش جاره ریتکن و هیویدارن که تندرستیه کی باش و گلین خوش نها جیان دکی ام سلاوی خوش جاره ریتکن صحبه بله ما مستنهات آنی سر زمان باندور باوی تا لسر کار و خبات تا و بردام کردن و دست پی کردن تا یجبو کار هنری و ام بیج استران بیجیه با مالبات عمری ام هنکی ناس بکن یعنی دهریم دا براستیجی دناوا مالبات عمری دا جی پر کسایتین هنرمند درکتن ام هنکی تیبتمندی و مالباتش عالی هنریج تا گهدار بکن بله شو دست پی که کالکیم بو کالکیم الطنبور يدخل دركت شاهية sonra باوي ما دست بيكر شو مالبات يعني اكتريا وانقش فنان ام بين السر شكري زوباري مزجين زوباري جولستان زوباري شو افقش دنگ بيجن وقشتك سران بيجن مالباتك يعني بشكل عام وقود بيجن حر يك جوان بدنجا كي برنجا كي ليتخينه شو متكامل مزجين رنجوي مختلفة او اوبرا دستري و مبين السر باوي خو باوي ما قل كي جانا خبز حماتي در باسكر باوي مد شو شاهية كردا بشكل عام دردكت او بو ما مستنوري بو ما مزفر بو الدربك يدخس قل لك بون باوي مش 16 صالة حكومتي ومنعج حفلاتها جبر باوي ما قومي دسترا يعني دعوت تاغو باوي مقودش شاهية قود شوية هردم سراني قومي دغو شورش غريب شورش غريب دغو جبر فيك حكومتي ويسكن 16 صالة ممنوع هر دعوتها حتى روكي حفلات ويجي هوبو او بو حمد شيخ وبو للبنان شيكرن حتى رخصة بناي باوي من ندان شون رخصة بناوي فيروز درخستن حتى كاريبون او حفلة بقدمين الفرجي جانا بابي مختات عدلينها تعدل مجي ام زاروكي هاتن امجي ام موجود بيجن ام شون بغربتيه كتن ما ايش قشان ما ايش بابي خوكشا ما ايش غربتيه جي قشان اجبر في كي فناجي جو نأسر وحزنك نكار بسريجي وشواجي نسري بله براستيجي ما مست يعني جالك هنرمند ما يه كيفن يكو يعني نهاجي 8 مازن بونو انهاجي جيان دكن وقت ديروك كينه وقت شاهدن لسر زحمتي وايشن كو بري يعني هم وقت قل چا دهات زحمتي دكشاندن
و چاوجی د عالی یک دن داجی تدناوا گل داد تو وک هنرمند بیجی و یعنی نامه یک تهبه وک رساله یک تهبه یعنی کت بده گل یعنی زحمتی یک دن یعنی وک هو بحث کریجی یعنی باوته جبر کسترانی شورشگری دو جبر کو خواست ملت زانه بکه ملت یعنی هشیار به وک سر چاند خال سر هبون خو یعنی راستی گلک زور و زحمتی دهات هنرمند محمد عمری ده همان دمه دا وقت مگوتی کره هنرمند رمضان نجم عمری دوی درباره دا نها سالن بره یعنی سالن بره ایکو هم بیجن تب خواه جیان کریه و به طیبت سالن که دم دولت لفداری هبو بری شورشه روژاوا پشتی شورشه روژاوا بگیشتی روش هنری تچاب دنرخینه یعنی اش خو بري الناس سران تني يعني جسران ممنوع تر وزحمة تر هبون يعني ممنوع بو جارنا ما دديت جمرد قوتن شما بزماني كردي تشتغلي اجاتو ما سران بقوتانا يعني قل كيش ما تقحرين عاد زيا ما تكرن مالفر ما يعني شاوا ما ايش قل كي ديد مع عذاب قل كي ديد يعني تاني راب راجنا اساس كي تشخر السادس 4 الميانا ويبها تاع مخبريات بكرانا تاع ممنوع اما يبين السر حمد شيخو قل لك يا عزبي حمد شيخو حتى نكاري بروكي يعني السراني قومي بدقوب بمعنى دقوت يعني وقت مثلا صرنا يهب ايلي يقول مني ابا قشتك بمعنى وسر كردستاني قوتيه قل كي زحمه ديد محمد شيخ ونها وكو ما بيجن إيرو روج جو أف راديو هبنا أف تلفزيون هبنا وأف جيانا أنا جو حاضر بنا ونها وسد وبينجي سراني محمد شيخ وسر كردستاني هبنا إيه ما زحمتي قل كيش دولة تديد ما زحمتي وطنقاي قل كيش دولة تديش برجو شيء نبس آلية تانية هنا من أجا آلية يعني شما تبزماني كردي تنشينات بيشتغل حتى هم جانا شو مدرسة عن ستيج مدقو كا حمد دنجيت خوش كاجمر بستري رابو من كردي دسرا دقو كس كردي في عمناك عربي بستري مقو عربي النزان يعني ما خو غريب النافون ديت لإيرو الحمد لله سركفتنج حماه هوالا رجو إيرو روج جو ما سرنيجو خو سكنينه وأو روجي إيه بري أمشون أمجير حدون الحمد لله يعني بشتي شورش روجافا أم دكارم بيجن هنا كي پیواژوی که نو دست پیکر اف پیواژوی کو بره کو زحمتی هبون و زخت دولتی هبون وگاوی پشتی شورش و روجاوا درفت نو چه بون درفت کو امکار بن بستران خوا به زمان خوا به هبون خوا به چاند خوا اموسا بردوام بکن چه بو بله ما مستنها دوی کلیه دا دمی کو امترا هفدیتینی جی چه دکن از لجلو برگته دنرم جلو برگته جی هنکی لشگرینه خویای تو کار کی لشگری جدی که دناف بر کار خورا هم هنه کی بحث کارو خبات انتایی وک یه لشگری دکی خب راستی از اندامک جندامی اسایشی می از قد بیجه افسر ج 10,016 از ناو حوال آدمی از خو کیف خوش ناوان مینم و براستی اوج مکیف خوشن و قد بیجه اما مورالی وان بلندکن به قوت خوب دنگی خوب سرانی خوب فلکرا خوب کارکی و مهم ج حوالا رجير دكن وهم جي مكاري هنري جي ما اوج جبير نكري شغل مالي جي نها اسكار اكيد كم كرت صوتا مهيه تسجيل وقت استديو مش خرج بتشوف مالي شيء كريه فن متابعات كن ممارسات كن مدف جينا قرياي وحتى انا والحمد لله بله براستي جي ما مست يعني ام دكار وخبات تدا يكو ام بيجن دمي بيشتي چه بكي يان جيتي بردام بكي ام سركفتن دخوازن د گهدارن هجال لروجاوا بالتيبت يعني افجي وقت چاندكيه يعني چاندكي كو چاندا گشتي وصا لزيده بيو وبيو وقت وصا بيجن كلا پورك يعني گلك هنرمند نتنه کاری هنری دکن ده همان دامه دا هنرمندن پارزوانن يعني جبر وی آخه و پاراستن وی آخه خو بر بسیار دبینن نتنه کاری هنری دکن لجي خود آسایش داد گرن جي خود دیگه پگه داد قصد دا دگرن و به وی رنگی جی هم کاری لشگری دکن و هم جی ده ناوا جی کوتی دا کار دکن ستران خود بیجن مورالا چه دکن حوالی وان در دوری وان کوم دبن و به وی رنگی وسا هم بیجن رنگی خوی هنری نشان دادن براستی جی ما مسته دوی در باره دا جبو همی کسین کنها کار هنری دکن و ده همان دمه دا
کاری لشگری دکن تجوان را چید بیجی یعنی دسپیکی از پیشکتنی جوان تفدار دخوازم اشخوا او لجي ناموسي وشرفي اوي قوما انا مي بيجن ورن سر فن اوجي فن يعني مي بيجن نها ايرو روش ام مي بيجن ام د شردنه نها مورالي وان صفر مثلا ازي بيجن بيجن از نك نافاندم نها ام مسرانا قوت ومسرانا شورشگري قوت ومورال بحزار يعني اوجي وقود بيجي شرك يعني از جوارد بيجم يعني بيشكتن جوارد خوازم وكيدي يعني مي بيجن انه دمي بيج ان شاء الله وقود بيجن تلفزيوني ما فاتشي بونه يعني درفت فرح بويه رادية ما بربونه يعني تشاو بوي ما مستا الفيدا انا ازقلك خورتا نازكم دسترين دن خوشن السازيد خينن اللي تشي واند منعينه يعني واند منعينه ماديت واند منعينه انا ما بيجن بينسر ما مستا اسماعيل عصفاوي قلكي خوشه دنگی وی باشه جار نادر مجموعی مالی یا از بیم خیر ما مستطولو ولو تملوله دبي يا شخصي متني يا اخي شما شخصي تتني دبي يا اخي بعض تعصفام دين شغاز خوش واز السري مشانسي متني وكا يعني شما وك تشكيج مرشيناكن مثلا فن مثلا وك وظيفاك ام ليد خيننا بجنوطه في عمدكن اجوار دبي يجن بلقه تسليم نبن بلقه بيش كفن وبيش كتن ما مستعف كسن كنت بيجي حميش فرنج باجار دربيسيين ما شاء الله برن اجبر ويم دبيجي نها گهدار نجا ام افچم برنامه ام چه دکن ام هر ام هاتن باجار دربسیه ام باجار دربسیه مانه براستیجی یعنی باجار دربسیه باجار کی هنریه باجار کی چاندکوی یه هنریه دنگ بیجی سترانگوتنی هيا و یک جواناجی آنها یرو دم کو ام و برنامه چه دکن یک هنرمندن یه مزن یه کل سر استا 4 پرچن کردستان تین اسکرن ماموستان رمضان نجم عمریه و نهاج ام به کوریوی رو ام هفدیتن چه دکن ام صحبت خود کن و نقاش خود کن یعنی براستی جی دمی کو ام باجار ام بگرن یعنی چه دبی کو ام بیجن 10 برنامه بلکی 15-20 برنامه جی هر باجار کی تیری نبکن براستی جی ام جبو حمی باجارن خو حمی کسین کو ته هنر دکن ام سرکفتن جوان دو خازن و ام هویدارن کو هنر خو بردام بکن نام مست محمد تبحثی هنا کی درفتن کوگلک کساتن هنرمند درفت وان کی من ضعیفن براستی عالی مادی آنجت عالی جواکی ده هناك زحمتي دکشینن اف کسین کو تدبیجه خو حمی جدر بیسینه ل افتشت هي يعني انها مثلا ناوندکی یه چاند و هنری هیا گلو اف کسایتین که تو بحث دی که چخواست تی ناونده چخواست ام بیجن دی پرسن چخواست دی خوازن ام بیجن خود تفلی کار و خباتا بکن چخواست تفگری وان وسه هیا یعنی عالیه که دا ما مسته دمی که ام جی لناونده دیگرن ام دنرن که گله کسین که ام بیجن کاری هنری دکن ناین چاند و هنری جبرویجی ناین ناس کرن یعنی بله شو كيمانية وانجي نقولناين وقت مركز ثقافي أم جوارد بيجنجي دبي براسي محمد يعني تشاوبون حطمين النفسية وان عقدية هز لو ميج واندكم يعني أو الجيرة خنين يجي بس يجي أو إنسان يعني تشاو يحر ما مستاق جي تشاو اشتر بيجم رنجي واسلوبي شكلك بله يعني دفردو ما مستأم دمي أكو أم في تشتي نقاش تكن براسي جام بحث تشتكي پر يعني پیوست چارەسەری جیجرا چه ببه يعني نها جبو وقت چارەسەری چه ببه وقت هنرمندک جبو چارەسەری چه ببه اف کسی که ام بیجن به هنری را و ام بیجن انرژی کی وان هی يعني وسا وقت چارەسەری ام چا بکنم به چرنگی وان نزیک بکن ام قاربن تشتی جوانی و شرطی در بخینن بله وقت انا مزبين مثلا سر اسماعيل او معلمي اي طنبوري درسال سر طنبوري سر نوطه ده يعني ما بيجن استاذي طنبوري تعليمي ده يعني وقت او انسان مثلا جير مثلا وقت المركز الثقافي جير مثلا غرفاكي شكن زاروكا بعلمينه وقت مثلا ما بين سر هنرمند قديش او دنگي خوش تف کومه بیر هرنجمی مالی پیر آلی
کار من کا چه اشاته چه نخواه کم ام چه آلیت کار بترن دلی وکن شخو ما فنان انا مثلا میبیجن چه قاز دنگی ما خوش میبیجن گویی روز نفسیم مرتاح باز کارم بسریم انسان نفسیه اجبر وی کیجی يعني انسان شا فنان شا بوي فنان بوي وك يعني نمازاني كاوي بري خب كبده يعني هوندا بوي يعني ايرو روج مثلا از هاتم باتم البردليت دا مشتر سرا كيف اتا سكارم تبين بالي خده كاور ام بتر علي كاربم تمر علي كارب يعني هيدي مرو هفدو تمام دكه دستك تاني الشب كان اخ يعني تفكرك شي ببي ايوه تفكرك تيبت شي ببي تمام وقت برنامه کی چه ببی کسی که هنرمندن کاروباری هنری را دبن تنبور لی دخن دنگی وان هیا یان جیان بیجن ده همو بشن هنری دا وقت کمیته چه ببی لوانا بگرن وانا بینن ام بیجن وان به رنگی که راست نابندین چانده دا بجی بکن بله ما مستنها ام هنه که بحث استرانه تا بکن تا دسپه که برنامه ده جو گود سترانه که تبخوا دبیجه تبخوا ده نفسینه ده موزیک وام خواد شده که لهنک بتارالی کارن ام هنه که بحث وی مجاره بکن سترانه ما او شخوا ده حبن که گوتن ایمنن والحانجي اي برجي او جي اي منن سران سران امنيه كيتي هاي كي شخو او لسر غربتيه مسر خو شكل ياد دا هاتن دلال برن او سران امنه يا سيا ازو يارج هف دور كتن يا شرع عشقات عشق قرانه خدي او دحبن قام شام نابكم قوتن سير قوتنجش ايمن بس الحان قشتك ايمن الالحان شخو هناك هنا دانمه السران شوا تقريبا سير بي قش مسر خو شيكرنا سر غربتيه سر ايشي سر فراقي سر حسكرني افقش مش شيكرنا بله براستيجي ما مستهم صحبت خام نقاش خام بتر بردام دكن لي ام دخوازن نها ستران كيتا گتار بكن ستران دوره دا چيه ام ستران جتا گتار بكن تمام ستران او تقريبا يعني ايش ملته ميدس بيبكن خالق جوري لا وجمير ميرانوي هب ايشو ألما قد لاشي ما كرداد إن شاء الله قلق تيك بلاشي دجمنانوي برانو برانو ازلر چار پرچه کردستان گریامو وزه چما باشه خانو گاوان گندانوی حتی بگی خورت گریایی و کال زمانوی مگو سر خوراکن چاوی خوبکم بنرن چه دمه چه دورانوی دم آزادی عصر بسوی کانوی ملت خلق بخودی و بخودانوش غیری فقیر سر کرد به ولات و به زمانوی برانوی برانو
yerli çarşı Almanya mane bezman oy برانو وقتا ونه کردستان رزگار کن لاوا ور بکن بترولا ولاد بسی و همیان اوی برانو برانو وزدی صاباکم بگازی و بلورینم برانو دب یک بن جبو ام نبن دز بن برانو بله براستی جی گلک خوش بو دنوا وسترانه دا براستی جی ما تشت گو سادید براستی جی یعنی جبو کو اموالاتا کی آوا بکن جبو کو ام خو آزاد بکن جبو کو ام جوا کی حمی ملت و دنیای کو زمانک ما جی هيا چاندک ما هيا هبونک ما هيا و آخو ولات و باجار ما هيا براستی جی یعنی حمی درفت وی ولاتی ما حمی تیر مدکه کو ام براستی جی لوی ولاتی بن به چه رنگی دبه بلا ببه یعنی اگر ام فقیر بن اگر درفت ماجیکین بن اگر چه دبه بلا ببه لید انجام دا اف ولات کو ام تیدا جیان دکن حمود تشته دا هی لتنه پیوست هم خودی لی درکون پیوست هم تیدا بمینن و تیدا خمزم بکن بله براستی جی ما مستهم پرکف خوش بون بسترانه و از هیوی دارم کو تهر بردوام بکه و تهر وسا ناوا کار هنره کت زیادتر توسا بردوام بکه گلک سپاس صاحب ما مسته پرسک خدا بحث جلو برگیته کرد تجلی لشگری و سر روش لشگری ما اونا که آخفی هم هنه که بحث ویتشتی بکن براستی جی بطیبت لروجاوا با کرجلات سوریه وسا گذفین ایریش کرنه بطیبت هم بیجن دولتا ترک هرتم ایریش دکه و هم بیجن تهدید دکه که از داگر کری بکم و به رنگی از بکوم روجاوا آنها سالن بره زیادتر حال حاضر یعنی روش پاراستنه روش که هم بیجن گل لهمبری ایریشن که چه به هلوستی وان چیه آماده کاری وان چیه هری زیادتر نها گل چاوا روش وان چاوا یعنی دعالی خواه پاراستنه دا امام وکم اسایش ام پاراستنا ملت دکن حمايتها قلب بشكل عام دكن ورغم ولوجي يعني ام آليكاريا هوالي خوا اي شرجي دكن ام درد كابن وجود بش آليكاريا اي حملة ما حملات دكن كوما كارج اسايش تي خوستن يعني ام وجود بيجن ام نزيكي سينورنجي صخام تشكي خوش بيجم ايرو روج ام وك ملتي كرد جو استا ام جهدو حزبكن وام بشتا ما يكبي جو شير ور ما شير وج ما بطرسه اما بيجنجي انا دجمن حسابي رحي هافالتي دك رحي هافالتي نها امدح بنا مجهدو حزبكن ويدجمن بطرسه ويقلكي بطرسه دجمن ما ترسونك دجمن ما بجداويت تيما راجي كيري وجداويت ما اما وجه نكار بما ام ايرو روج وجود بيجن ام سنجي خاصه سكنين باوريا خو مزانبونا خو بفكره سروك ما بيج دخينه ايرو روج جو حسكرن بيتر بيجي باور بك ما مستئي جو داعش جو وان كشتن وان خلاص كن واجنياي باخشكن او كرد بون تاني ند ترسيان تاني صادق بون جبر في كي از بيشكاتن جوان خوازم وك مبين سر خوجي برحكي باخش ام بهوالا رانه وام بقل رانه وام بملت رانه وحتى وقود بيجي رحت مذهبه امي باراسنا في ولاتي بكم وام باراسنا ولاتي اخونا موسى خدكن وكيدن ساعتا وخوش تشكيدن نابيج دنوفا اسايش دا رنگ كاري واتشوا ام هنا كي بحث وك اسايش كو نهال روجاوال با كروجلات سوريه كو دسبيكا روجاوا يعني دسبيكا شورش حينها خب سازي كريه نها دنوفا سازي اسايش دا وين چا تفدگردن میناک مثلا دناوا وی کاری دا بشه چه کار دکی ام هنه که بحث اسایش بکن کارو خبات نوی بشه میگه ساز کار دکم اثر جبل خانیمه بله از ارشیف جبل خانیمه شخوا کاری هری مهم دا اسایش ده شخوا او جبل خانیه از کار کی باقیش دم حواله برحکی صافی الویدا وکیدن کاری ای اسایش ما
دوريات مداهمات باراسنا ملت بشوه باراسنا مشي باراسنا همي مراكزاي ما مستجبو مسئله پاراستنه گلو پاراستن تنج آسایشی تی خواستن لیده پیوست گل جی بکوی زانبین چاو خواب پاریزه دوی مجاره دا تو چه بیجه؟ شو پاراستن نا تنه نبج آسایشی خواستن هزا جوهری هی شو عملي غرفة عمليات هي عمليات هنا وقود بيجن اندامي اي وكي دنجي هنا اي آليكارية او جي هنا يعني نبس كار حماية أسايش تاريخ السنة أسايش تاني نكار ملت راجي برقو هي مركز عمليات هي هزا جوهري هي تاني أسايش فيكاري تاني نامشين بله يعني بي آليكار دبن يعني بيوست گلجي يعني گلجي پاراستن خواهي تيبت جوهري بكي ود ناوا روشا كو امنها ديدانه كو ام پاراستن خودكن جحمو ايريش و گفن كل سر متي كرن يعني بيوست گلجي يعني روش خواهي پاراستن يعني زانبه و ناف دابه بله جبركو ما مستا يعني هر ايريشك چه دبه هر ايريشك چه دبه تدبينه يعني بره ملت ام بجن باجار درد کتن یا جی دراوین درد کتن لانها دوی دمین داوید تدبینه کو ملت رغم ایریشان جی د جی خدا دمینه یعنی ایدی عرض خبر ناده یعنی پاراستن خودی که شوازن پاراستن خوا زیاده تر دیگه الور تشكي إضافي قود أنت بكم تري تشتغو قل كي خوش قود تدقو ملت يعني تشارك شيء بدو الطرسة جباجار درد كبه الور باوريا وان كسا يعني كيمة باوريا وان يعني بلكي ناقش أما بيجن هنك جوار باوريا وان كيمة باوريا وان بهوالا ناي چما برگو هر انسان نوکه هر پنج لیک ایماجی نوکه الور ایرو روز می بیجم مثلا بخوین دفتر خراجی راجی به چل دنیای چه دبه اینها ایرو روز گم نخواند و نشوم مدرسه از انسان که به معبید تشکی نزانم و کی گوبو و کار مستعمال بکو مخادمی خوان افجی علم جی گل کی مهم سازی مثلا مدرسه بله زانبون يعني زانبون قل كي مهمه ده عالی خب پاراستنه ده جبركو مجار پاراستنه دم کن بحث مجار پاراستنه دکن یک جوانا یعنی هم چا هبون خبردوام بکن یعنی هم تونه نبن خواهد دجمنه کو ایریشی مدکه و گفن ایریش تم لسر مدکه دخوازه ما تونه بکن راست لی بزانبونه به پرورده و بخواندنه افگل ایزانه به خودچاجی ده پاریزه ما مستجبو به تیبت زمان کردی ده هنک برنامه خود جمع دخوازن هنک جان اوسا هنک پرسن اوسا تیبت بکن ده آلی زمان کردی براستی جی ملت ملور يعني هم ايه مزن هي بچوك يعني نفشين جوان و نفشين مزن تدبينه جلك باندور زمان دن لسروان هيا جبوكو ام اره اشارات الخاجي دكي باندور زمان عربي براستيجي پر لسر هيا جلك گوتنه تبع عربينا برگم بچوك بونه امنا دوی درباره دا يعني دبستان كونها بكردي وبونه و زاروك بيجن بكردي فرد بن و این چه قصد ناوا گل دا ویتشتی دستک دادن و ناوا گل چه قصد افتشتی تی اری کرن دسپیکش خواه بری نها بری وی سوری ام بین سر جیلی خواه کevin باور بک ما کرمانجی ما سیر ربی گوتنا ما عربی دگو چماش برگو ام دنا يعني براي خوني عرب دابون ام ناوان دابون ام دعلمين زماني عربي ما تخصنا وده ايرو روش از بهيفيم ان شاء الله جو اف جيلي نهجو دركتي جو زماني كردي بامكانياتك خرط يعني حافظ بكن وشيك بيجن يعني دو مش خرط قوت براستي دو مدقو قالوا كاش كاما انا بادر مدرسه ولوجهاتي هل يا ترى بزماني كردي بدكتور هل يا ترى بزماني كردي مثلا مثلا استاذ محامي قاضي
يعني تشكي قلكي باش إيرو روش جوور مرو زماني خوا تيكف تاريخي ده زماني ما تيكف يعني حتى كنجي أمي بزمان بن يعني حتى كنجي أمي ولو يعني ملتي خلكي قش بخودي وبخودانا برينها ما تسراني تقول ملتي خلكي بخودي وبخودانا شغيلي فقيري يصيري كردي بي ولات وبي زمانه ما حتى كنجي يعني أم وكرد أزبالة خوددم بشكل عام كرد أم دل برحمن أم صادقا بإنسان أم مش خيانتي حزناكن أم كرد أم قلكي بإنسان الراسن إلي ببورن كان حتى أنا نهاتش ما أمولون أم نزان ما مستأجي دخازم بريكا في برنامه في تشتي بيشم يعني بهوی دارن حمی گلی ملهر داره لچار پرچین کردستانه لباکور لروجهلات لباشور لدروای ولات لأوروبا لفداره روجاوا يعني الهر داره هر کس براستیجی زاروکن خواب بالزمان کردی رسن یکو براستیجی زمان کردی به همی پیوین خواه يعني زاروكي خو مازن بكن هاتشما فيد بيجم لباكور يعني بزمان التركي باندور بونه لروجهلات ايراني اشتا لباشور ولروجاوا بزمان عربي باندور بونه جبره ويجي براستيج يعني دم يكونها دم ازو تام صحبت دكن قال قوتني تبع عربينا شيء بيكو ايكو بزمان عربي زانبن قوتني تفهم بكن لايكو نزانبن يفهم نكن مثال تدبي استاذ تدبي جي محامي تدبي قاضي وانا بعربينا لي از بهيفي مكو همي كزاروكن خا هي زاروكن بالتمامي بالزمان كردي وارفين كرن يعني زاروك جي فير نبنكو همي قوتنا تولي هف بكن بيقومان بريكا في تشتيجي ادخازن في تشتيجي بيجم وقت برسكي يعني همو بيكاتين كنها امل فداري جيان دكن عربن كردن چركزن اشتا بيجن سريانن ارمنين داينستاندن وقت جواكي دچه آسته داي بتايبت بشتي ام بيجن شورش روجاوا و مجاري يعني بيقانينا بروجي نتوا ديمقراطيك الأمة الديمقراطية عربي دبنت هذه الأمة الديمقراطية ما مستا شخوانها وك كرد وعرب شخوانا بشكل عام بهدول جيان دكن شخوا كومك زاروكي اي عرب نايم مدرسة كردا واندشينن مدرسة اي عربي دبيم خوازن زاروكي خو بعد من زماني عربي شخوا اي كردجي او جي زاروكي خود شينن مدرسة اي كردا وهناك براي ما عرب او جي زاروكي خوشين اي كرديجي تخوازن بعلمن اجبر كي كردي مش يعني هناك هنجي زاروكي خود شينن اي عربا ودبيجن يعني تشاوا باوريا وان تني انه وقت يعني هل قالوا ويسبي وزاروكي ما جامعات شي ببن وببن مثلا دكتور او وقوماقود قاضي يعني باوريا وان تني فيجتي هناك شو جبر شي باوري وان تني جبر روشن كونها جبرغو باوريا وان پروردن بونيك باوريا وان ضعيف شو اشتر بيجم حركس نكار انساني بكوك هفدو او انسان اولوي او مثلا تشتكي بر مهم قد تشتكي بر جرين قد تقول انك يا عرب زاروكي خوريت كن كرديجي وبفيرنجي يعني تشتاق ورنجي هيا ميناكا كي بالكيش باشه يعني دم يكون بحثي نتوا ديمقراطيك دكن يعني حمي بيكاتا ملت بهفر جيان بكن براستيجي اوي يعني مثال دويد دربيسيه دا چه خاص ملت هيا عربن كردن ارمنين حمي يعني زاروك دم مزن ببي قارب في زمانه همي فير ببي چه تشتكي خوش نولو يعني في رنگي يعني زاروك جانب ارمني باغفه عربي جي عربك يا عربي جانب كردي جي باغفه جو خدم في رنگي بي اولاد برنگي كي پر رنگين وسا آوا بو خوش بو يعني شخوا اصلي مني مزبوط بيركام ارمنيه يعني اما وقت بيجي بزري ما ارمنيه يعني او دي شو كان يعمل مش بابي خردقو نقول بابا نها شما ام جات تشلو جو جامو جو وقتا فرمانا ارمنيه رابو جو جام جو جور رفيا جو كالكتا وما حركر جو اما جو او في اللهي يعني جو شاغي
ایجا دوار راستی اموک ديمقراطية تقول ام جيش برانه ام جيش يكن الفي ولاطي ام جيش دخون بدخون بهفدور ام دستكن اجا ام بهيفين اف ولو مثلا باورياوان بفي تشتيناي باورياوان كيم ام بهيفين وقول بيجن پرورداك مثلا شخور فكري بخوينن بلكي ناز بكن نايرو روش تنخوين تشاو ناز بكت تنخوين تشاو مثلا دكتور تنخوين تنابت ناسناك البرفيك ما مستعمي برسكي وصابكن نها توك هنرمند و ده همان دمیداد کار آسایشه و کار پاراستنه دکی و مجارنا دا براستیجی یعنی قدره که موسانه که صحبت خاص سر بردام کرد نها گلک هنرمند هنه لأوروپا لباشور و لهر کدری بن یعنی و بالتایبت یه کرد کسی که ام بیجن هنره دکی تجوان را چد بیجی یعنی و بالتایبت یعنی ادخازم بالتایبت وی بیجم براستیجی ام گلک جارا ام راستی هنره کی کو نخوشه یعنی تدا بحث ملت ناکه تدا تأثیر یعنی هنرش در وها یعنی تجبو کس نرا چید بیجی یعنی دسپیکی بری از شکیش وان بیجم از بینیم سر خو وقتا از لشونا وان بوم اجی 6 ساله از الغربتیه ما خواست رانک مهبو جی سر خو مدرک سر غربتیه براستی یعنی او فنانه ایل درو دبی یعنی آنا چلو به اقل شی کیمانی یعنی کیمانی دبی السرانی ویل سر ولاتي ويبه إيرو روج از نهاد دل وان دمه بد چد دا دل خود آخفن دیشن ولات شیرین اجبرگو آنا انسانی وكوان دبي تشكيش ملتي خور بكن هل قالوا او انساني او فناني يقول اوروبا مرتاح هناك نمرتاحه يعني اجوار بيجم يعني دبي سراني والسر ولاتي وهب بيشكتن يعني ون سراني خو سر ولات ايرو شورج قريب يجن الي كاربن بملتي خور الي كاربن بولاتي خور ازولو جوار بيجم وكيدن تشتني بله براستيج امجي يعني همي هنرمند كوج درونه و در و ولاتن براستيج يعني تأثیر یعنی هنرش دروا هنری که هم بیجن ملت دندکن یعنی جا بیجن سروان چه نبیانه دناوا جواک خدا گلک تشتین که ام بحثی غابکن و سر ستران بیجن هنه یعنی ویرنگی براستیجی ما مستمج صحبتته و نقاشته براستیجی هم تیر نابن هم کلین خوش به هفرا در باستکن گهدار مجی ما گهدار دکن لهر داری که ما گهدار دکن هم جارک دن هم سلاف خواه و حسکرین خواه جوان ریدکن ما مستوک هری داویه برنامه موسا بداوی ببه تشتی که تدخوازی هری داویه بهجی چنه ام تگودار بود قلتني داوي از بهيفيمه جو ملت كرد بشكل عام يعني بدلكي باقش يقبن اجبرجو برافتيجو حسكرن دو اورتامه تنبه ومنبن يك وجو ما مستد بيجي ما جگر خوين دبه هجر منبن يك مهرن يك بيك يرو روج جو استجابدو حزنكن وكي علي مبكيرو اسكردم تكرد او كرد ام جش يكن الفي ولات يم دخون بدخون بهفدوره يعني يرو روج جو مثلا هات و دجمن نابي بيات هوالي بيا وراق وليخينه دبي ام يك مجودو حزبكن دبي جبو في ملتي جبو في ولاتي جبو في اخي ام تشكي بكن ام نهلن جو دجمن ور بحالي راحتي وورتك ملتي ما بكوج واحتلال بك وقشي بخو افيا خدينا قوتي واز بهيفيمه جبو رادياوا وجبو آليكارياوا ام بيشكتني تخوازن وبخدي از چقاسي از يعني جو هوالار اوي الباشور باكور روجهلات ام قلتنا تالي جي دبيجين جبو قلي خوا ام جوار دبيجين ان شاء الله دمي بيج دي بكيف وخوشي وان شاء الله دمي بيج دي ام كردستاني وقد بيج مستندي وان شاء الله مي وحرتشتي ماجي وقد بيجي ويبجي ورا وكيدين ساعتها وخوش ومالا وآفا وام جوار بيجين زور سباس ام جي تسباس دكن امه برنامه خوب داوی بکن لبری که ام برنامه خوب داوی بکن امه سرانک دن جسرانه تا گودار بکن امه کی جسرانه گودار بکن سرانک محیه بله دبی جه لسر غربتیه دبی دو گرزو اف چند سال دچو بله گودارن هجال هر دری که امتن گودار کردن ام جارک دن گشتن داویا برنامه اک دن برنامه کلین هنری
میوان و خلکی ما هنرمند محمد عمری جباجار دربیسیه ام گلکی کیف خوشن به دیتینوی و صحبت کما پیرا کری حیا برنامه اکدن ببینن خیر و خوشی دا و این هر هبن هر بجین Deve gerezu ev şansal diçum Brin adı kurçuş eşkı çapurdu Deve gerezu ev şansal diçum Brin adı kurçuş eşkı çapurdu Deve gere begerlo Uçtum bisağı aşka bidavi gelek evin dar mirnebi hali Uçtum bisağı aşka bidavi gelek evin dar mirnebi hali Deve gere begerlo Çiran ve nemrin, evinin emrin, garip yenemin, dilim nabirin. Çiran ve nemrin, evinin emrin, garip yenemin, dilim nabirin. Deve gere
گره